Zaokruži slova ispred veličina od kojih zavisi kinetička energija tela, masa tela, brzina tela, visina na kojoj se telo nalazi, oblik tela, trenje između tela i podloge. Tačni odgovori: masa tela, brzina tela. Kinetičku energiju imaju sva tela koja se nalaze u stanju kretanja, odnosno koja posjeduju određenu brzinu. Znamo da sva tela posjeduju masu, tako da dolazimo do zaključka da kinetička energija sigurno zavisi od mase i od brzine. Kako konkretno ona zavisi od mase i brzine, definišemo pomoću formule da je kinetička energija jednaka m puta v na kvadrat kroz 2. U ponuđenim odgovorima imamo i da zavisi od visine na kojoj se telo nalazi. Znači, naime, kinetička energija ne zavisi uopšte od visine na kojoj se nalazi, to je u pitanju potencijalna energija. Znači, ona direktno zavisi od visine i jednaka je proizvodu mase, gravitacionog ubrzanja i visine. U odgovorima imamo ponuđeno da kinetička energija zavisi i od trenja između tela i podloge, što nije tačno. Ono što zavisi od trenja između tela i podloge jeste negativan rad sile trenja, odnosno sama sila trenja.